Wa saa 3 cia wiyo umuthi ni wa thanthatu matuko ni 16 mwai wa katano mwaka wa 2026 nina wikwatyo kana kiwiyo cha kende kwithwa kicha kwa ila nina ukethia na utho cha vilingi wa ndeni wa vilingi wa mauvo yenito Caroline Mweni wa muteti ngalikoni ya vilingi kwanzia ya meko twinake Sharon Andinda chambo kunengelelia alati manengi wito alatukumbanesie ni pamwe na chini ya miezi 2 iliyopita ameongeza bei ya mafuta na zaidi ya shilingi 100. Hiyo ni bei ghali kwa wananchi wa Kenya. Francis Mwangangi kutula muti silikali kwa kwambatia matho wa mama uta na kuvinyia mwene nthi. Kwambatia kwa mauta ni ku-infringe our constitutional rights. Na sheria ya ndeno ya kana bylaws yaite ku-infringe constitutional rights. Muyumbe Nyoro kwenda silikali yole matho wa mama uta mbili ndawa ikule silikali yeke kuvinyia mwene nthi. Na kila kiongozi apimwe na kazi yake ama President William Ruto kuweta kana tongo ita makathima waku yana na thukumi wo kila kwa ya milelu onaenda meja lelu ndiwae ama kuna yundi yae mina watu unenga uwe waikae kalonza apika musumbi akamina la miuli. Na muyumbe wa Kaiti Joshua Kemilu kukule silikali ya Kenya kwanza ithukumesio sionthe na wiananu vilingi wa mauvo tulikandeni wekulyo yitu ya umundi wino utumani mwau kwi silikali ivindani yi matho wa mama uta mongelekete wino utumani mwau kwa silikali ivindani yi matho wa mama uta mongelekete utumani waku usungio waku ni tuthatu sana mbani ya ili 395 kana mitandaoni yitu ya mikomukanilye. Na tiambelilia ni kana munini wa governor kauntini ya Masaku Francis Mwangangi ni watula muti silikali ya Kenya kwanza kwa kuvandia thoa wa mauta undula ukuweta kana no uvinyia na kuumisia mwene nthi. Aineni ya kauntini ya Mombasa Mwangangi ni waweta kana ni undu wa kumacha kona silikali imuvinyia ya mwene nthi kila kona mevo maunduni makuongela koti na ngalama ya mikalile kwithiwa yeyulu aimutula muti President William Ruto kumatha enendi kuthesia ngalama ya mikalile kavindani kalawe kunia maleve ende yu Mwangangi weta kana no vikite kumaliuka enendi kwa kulia kuyanisia mawatho make na kuvitukithia meyao ila yendeye na kumutwikia mukuo mwenendi Angelina Musen ukutuelisia. Ainene ava kauntini ya Mombasa munini wa governor kauntini ya Masaku Francis Mwangangi ni wavuthisia serikali ya Kenya kwanza kwa kuvandia thoa wa mauta na ula ukuwetekana ni ukumuumisia mwene nthi. Rais mwenyewe alitumia maneno ya mafuta, high cost of living ama gharama ya maisha kuwa juu kuchaguliwa na Wakenya, na akasema hakuna siku yoyote Wakenya akiwa uongozini wataumia. Sasa tumeona chini ya miezi 2 iliyopita ameongeza bei ya mafuta na zaidi ya shilingi 100. Hiyo ni bei ghali kwa wananchi wa Kenya. Ni wa mutula muti President William Ruto kwa kuenda ya kumuvinyia mwene nthi na kutuma ngalama ya mikalile ithwa iyulu haiwetekana kavindani ka campaign ni wa mathie ene nthi kuthesia ngalama ya mikalile undu ula utaesa anesia na kutuma mwene nthi ekumbilwa ni muiyo muito wa ngalama ya mikalile. Tulimuona Rais Ruto wakati alikuwa anatafuta kura alikuwa anaenda akirusha pesa kila mahali, pesa akachaguliwa. Saa hii viongozi walioko karibu na yeye na wale walioko kwa serikali kazi yao ni kubeba fedha hata kwa mazishi, hata kwa kanisa. Na niombe hii serikali kwa sababu ni nyinyi mlioko mamlakani, kabla mjaenda nyumbani mwaka ujao kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu, tafadhali toeni kodi zozote na mrudishe ile program ya subsidy, ndio Wakenya at least bei ya mafuta iweze enda chini zaidi, almost 70%, ndio Wakenya waweze kujibundu kimaisha. Mwangangi ni wawetekana ni undu wa kumacha kuona atongo ma Kenya kwanza maitume ilovia sia mwene nthi sia thini kivothikonyo kavindane kala mwene nthi wende na kuumia. Cost of living sasa imeenda juu zaidi kushinda vile ishawahi kuwa hapo awali under any other president. Ni muombe ya kwamba
wasitumie vita ya Iran na Israel na wa Marekani kuwaimbia wa Kenya ama kuumiza wa Kenya. Vindane kauyu ni wamienda serikali kuthesia thoa wa mauta ne kana mwenethi aike kuvinyika aiweta kana uwalea kuaniswa ni makuvikie kusukumesia a Kenya kutoaisia maandamano. Kenya kwanza tumewajua kwa mambo mengi mambaya na wanajaribu kila saa kila siku wanataka kutumia jukumu lolote ama wanataka kutafuta njia yoyote kuhakikisha ya kwamba wamechukua fedha nyingi. Na wakati wanapandisha fedha ya mafuta, tunaona wanaongeza fedha ya naibu wa rais, fedha ya bajeti ya rais, na Wakenya wanaendelea kuumia. Gilivotea vilingi wa Mauvo kuma kauntini ya Mombasa neta wa Angelina Mose. Tuisonga na mbele kanola wa mbunge wa Kiliombunge cha Masako Dr. Victor Munyaka ni wakula serikali yeke kuvinyia enende na koti na kwamba changalama ya mekalile kwa kilungu kinene aiweta kana ona wambatu watho wa mauta umanitwe na serikali kuikia koti mautane na kutuma thowosu ambata muno vaisi anigwa nande ilenge vailembetane ya Afrika ya umeloni waswa uwe kwa kavindani kala matho wa mokui musini wa Masako wambatete kwa kilungu cha miongo na itano yuluwa yana na kutuma ndambu kasi ya NND sithiwa na mathina maingi otondo Daniel Mwongela ukutuelezea. Ulawe mbunge Kiliombunge cha Masako Dr. Victor Munyaka ni waelezea kana thina munene wa mathoa ma mauta umanitu na serikali kuambatia koti ulawe kitu mautani ndakule serikali yeke ukenga NND na kuthesya koti usu nikena na mathoa mathe. Sasa mauta mathewe. Mauta mathewe. Nondo serikali ya Kenya katika lita wa mauta pesilinge itato shongela tosienda taxes peko tikenda pembe wa fuel levy pembe wa VAT pembe wa road maintenance levy pembe wa data levy pembe nikenda na watala ni mbesa kila lita pesilinge itato sienda serikali kato kuja serikali mabete kwa bina yezo mo palaba go kuba koma wakati kana ti wende ibina yezo mo uko jobo twe ikana wese dia court nondo ko ya kaudenge weogo netwese mauta mabati lakini Kenya nondo serikali ya muno yo lange ke ko ya ikana mwana ndake kata na kaume so mauta mabati ya parliament taxes sisi ya parliament MP Caleb mwa leo jubendo wa parliament mauta made Caleb wenu ke Munyaka afyoke kana diwambe uka ivindane la mathoa maukui kona siyo sio kamba mambatite kwa kilungu cha miongo na itano yulwa yana mwene kivila wangwati ni ya ene ngalisia maratu Onesmus Chalo ndailesea kana mosi etambe ya kuambatia mathoa kumana na wambatu wa mathoa asu mamauta na muno diesel ile tumeka ni matatu mbingi. Kutokana na jambo la kuongeza bei ya mafuta na idara ya Apple, sisi tumeweza kuadjust prices sababu ukiangalia kutoka last month mpaka leo sasa, for the last 2 months bei ya mafuta imepanda na kiwango kubwa. Lita ya diesel imepanda na more than 75 shillings for the last 2 months. Kwa hivyo sisi tumechukua hatua, tumeongeza bei zetu kwa different routes na asilimia ya 25%. Daniel Mwongela, Mutungo TV, kubova kiwanzani cha Bas kauntini ya Masako. Tuisonga nambe ni kana zika iyo ni siya kusukumisa serikali these thoa wa mauta muyumbe wa Kiliombunge cha Kiharu Ndindi Nyoro ni waandikia spika wa mbunge nene Moses Wetangula Valua akulitia mbunge masiokethi matuko 18 mwai uyo mbungeni kwika mawaliuku ndini wa meo imwe ya mauta ndini wa Valua uyo Nyoro endekethia mbunge manenanisie undu meo ila ikwete udhosia wa mauta itona kuvindua wamona koti kuolwa kuma kilungu cha na yuluwa yana nginava dhei kindu kila kiamba kuola mauta ma petro na silingi 15 katono na muonza na diesel iyoleka na silingi 11 katono kenda mwaka mweuno kutuelesea.
Muyumbe wa kilumbunge cha Kiaru Ndindi Nyoro ni wamwandikia spika wa mbunge ya kati Moses Wetangula Valua aendekethia yumbe metwe kuma uthio muone wona kunena ni sianzia cia mituki cia kuola mathoa ma mauta alama ende na kuumisia enendi thini wa Valua uu Nyoro enda yumbe maciokithia mambe kwika mawalio konthini wemwe ya mio ile kwata uthocia wa mauta vanthi ya Kenya umwe mama wendekethio ma Nyoro ni kana mbunge ya elite kwikia mawalio komwe yaoni wa VAT na kuola VAT ya mauta kuma kilungu cha nyanya muvaka vathei aiweta kita kikuola thoa wa mauta muthemba wa diesel na silingi 17 katono kenda na mauta muthemba wa petrol yolekana silingi 15 katono nyanya mwonza. Nyoro endekethia serikali vathe silingi bilioni 5 cia gutethecia kuola mathoa ma mauta thini wa wendekethio ungi. Nyoro enda silingi mwonza ila ciongelwe kinanduni cha road maintenance levy mwakani wa 2024 sivetangwe. Muite mkutano ya dharura, murainisha wabunge pale bunge wa support hizi amendments, kwa sababu Wakenya wanaelewa bunge sasa ni mtu mmoja anapiga simu maneno inafanyika. So huyo mtu mmoja anampea nafasi, pigia watu yako simu huko bunge, they must support these amendments and we are not begging, na sio tafadhali, because in the meantime you have to lower fuel prices. Kavindani kau MCA ward ya Matu mbili ndawa ni wakulia serikali kosa matambia mame tuki kumeta na enendi na mwiyo mwito wa mathoa ma mauta. Leo ambati ina zilingi 16 diesel ya ambata na zilingi 46 na nenda kwachekana mauta azima mina kwambata baada ni zuyo ndezi twaiwa mwananchi ula wande nda ukulia serikali witu wakati ula wa national government tafadhali consider your decision na ndiazia kana ando ni makathie muno na no cio mukethukisia kio nundu kio chaingeba nikitwika ake umo na gika utheni anthi nenda ne kuli kwa ndaia proposal nenda oprenga ne proposal kanaya na mwezi ukitwa Energy and Regulatory Board ni wara na atia ni disband with immediate effect no ne metwe ya wayo we are ne kwambatia mauta na mambatia mauta tiza tike kuona benefit ya mauta mambata imbeza ike utevya uyamo. Nilivotia vilingi wa Mavoni tawa mwaka mweu. President William Ruto ni wawetakana kila mutongo unengetwe mwanya wa thukumi ni enendi akathimwa kuyanana na thukumi wake vindani yi tuelekele unyuvani munene wangilile miongweli na muonza. Ruto wawetakika vindani kala wakomana na tongo makideni kuma kauntine ya Bungoma kuu ya Vomani nene ya State House wala wendea na wawetakana ngwatanio ya ulei ndi na kindu kimwe ona kimwe yona ya kui enendi cha maendeyo. Onesimus Chalwe na Mauvo. President William Ruto no awetakana kila mutongo ya kathi mwana wake ni enendi mbewa kuthio nyumbani ni mwaka twathi aine ni State House itino akokomana na atongo makidini kuma kaunti ya Bungoma Vomani ya State House Lovi. Ruto no awetakana kila mutongo kuma ngasi ethio muvakela ya yulu akaona nyoya wake mbe wa Kenya kutwa sila na kila kiongozi apimwe na kazi yake ama MCA apimwe na yake, mbunge apimwe na yake, governor senator apimwe na yake, mimi nipimiwe yangu. Hawa bunge wamenisaidia kwa mambo ya affordable housing, wamenitengenezea sheria 3 ndio tuweze kufanya affordable housing, wametengeneza sheria 5 ndio tuweze kufanya mambo ya universal health coverage. Ruto no awetakana chalo cha nthia Kenya kwa ilu kikalendea Singapore ke kaila vetha veno tongo imwailu vaki kunea maleve na kuwetakana serikali wake ni wailite kisomo pamana maondo ma uiti va nthia Kenya. Singapore ama Korea ama Malaysia walikuwa nchi kama Kenya, leo wako first world, sisi tumekwama third world. Tofauti uongozi, nothing else. Tofauti ni uongozi. Leaders who have the courage to make the right decisions and to implement them. Watu wa Singapore hawakufika mahali wamefika kwa kucheka, walifika pale kwa kujipanga. Ni mnanielewa jameni? Ruto ni wendea na kuvuthisio thukumi wa tongoi ala mengaliko yoli iwetakana amu mayone nyakindu na kimwe maeka kula kuya Kenya na kuwetakana serikali wake ni wailitio kwatiwa nthi ya Kenya.
tuko na viongozi akili yao haitoshani, and that is why Kenya imekwama siku mingi. Ukiwa na kiongozi kama huyo, hata nimuuliza siku nyingine, wewe unaongea maneno mingi hapa, umekuwa uongozi 50 years, umekuwa waziri ya kila kitu, ulikuwa education, ulikuwa foreign affairs, ulikuwa health, ulikuwa trade, ulikuwa nini, barabara ya kwenda kwako, vumbi ndio hiyo. Nyinyi mnanielewa? Sasa ndio nikauliza swali, sikizeni nyinyi maaskofu. Mtu hana akili ya kupanga barabara ya kwenda kwake, atapata wapi akili ya kupanga barabara ya kuja kwako? Ndilivyote Mlingi wa Movo ni Onesmus Chalo. Muyumbe wa kilombunge cha Kaiti Joshua Kimilu ne waelesya vatawasilikali nene unguo tongoi wa President William Ruto kuikithia ni amathukuma NND kwa wiananu kithitoni cha kuikithia isio imwe ine tiilwa itina kemaendeyo na kutuma NND alama iva koti manyama anena ki kavindani kala eitwaisye ndambuka yake ya kunyai cha check sia basari kuyamanyiwa maskulu sia sekondari wodini ina kiloni mbunge kiu aimitula muti silikali kwa kwithiwa ivathula isio misingine ya kiuteti na kutuma isio hii na muno elembetane ya ukamba itielo itina kemaendeyo. Titus Makawe na Mauvo. Milo inena kabindane kanda mbuka yake kiliombunge ne chaka itike thitone cha kwa ilobia sia basari kukwatelela mubango wake la nyumba ndikili kiliombunge ne kecha kaiti no weta uthukumi elembetane ya ukamba ta withitwo wikumbeletwe ni maumu kumana na kuvatholwa ni silikali kumana na amwe matongo ikwithwa matau kwata silikali mbau haiweta kana oni uvathukanu na miao na silikali taelete kuthukuma mwene nthi na wiananu munde wewe bakoti na wewe bakoti ni akela pa ya nilelu onaenda ndecha lelu ndiwa ama kuna yundi yeye ni watu wenga wewe wakae kalonza afika msumbi akamina la miuli yundi yetu wewe bakoti na tuna right ya biki walami na ile itana stima na noma batukiwe stima noma meza tu opposition ona mapikia kalonza afika msumbi na tukikia stima in Jesus name. Yes, wewe ndio kuna mwene ndi aki ano bakoti. Basi nasi mundu wake ewe bakoti. Ikaenda thukuma kwesu kwikoka. No yete wakini cha mbemba, no diwa ndi yukunia yundie. Ayi. Ngene wa umane abanene atongo yalame kulasimithia makibo kumakwata mbau maondone maki uteti changingo. Haiweta uya wa makibo tawaileta kunewa ndai ya. Watu wanachukuliwa kwa kicheka. Ati wakuja kusomea na chief. Ati wawaelezea ile watafanya. Hiyo ni upuzi. After me, I am my officer. Me, I don't even process to support me. But I talk to them. Ukitaka na support, ni sawa. Ukisema una support kingine, ni sawa. Uko na haki, na uko huru. Lakini hao watu wanataka kutumia machizi yetu vibaya. Washindo kabisa. Machizi wake ndio bado na mambo yake nyanya ndio kwa mama. Na ile ndio mambo ya nai. Hello. Chiefs upon you, you are trained officers. You have the right, you have families. Make your own decision. Don't be by force by anyone to support you. I am here Uyo bo nwakulia mbaya amukamba kukwata mbaundongo ya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kutuika president wa Kenya usakwanini wa mwaka ni wangilile na miongole na muanza. Nabo ni kwa Kisumu. Mama na kona akuru. Wende na umandise Kalonzo Musumbe akwata Musumbe tu wono ndo angimenza. Amala na ngiro kwa kwa mukemba tuku. Na pia yondiye muombe silene ngwe wewe ka endo ka wewe ka na dola maku memoga. Lakini kwa watu bwaboni. Ekaitu kwa tete tuzomba ni bandu bamu kwambe kuika kila chaini tukune mbaya amuka Kalonzo akwata Musumbe wa Kenya. Urabu yetiko kabamba ndio kimbo kingi. Mimi Kalonzo na utweka Musumbe. Kumizi na mungijao. Ndio to baba ni baito. Ni vote ya bilinga wa maboku masabu kaundini ya Kaiti kaundini ya Makueni. Titus Makau. Mwesa mwendo tulekania na mauvo asutu ambekosa udhumu ova nini nitusokethetie na mauvo mbiange ndukathi vasa.
International Schools. Une waku ni mubingwe. Tena primary na junior school kwambia PP1 mpaka PP2, primary school kwambia grade 1 mpaka grade 6, na junior school kwambia grade 7 kubika grade 9. Wosani wa mwaka wa 2026 ni uendele. Tiba headquarter ya Ukamba Masaku lelo ni wakuma Masaku kuthima kuweni. Tena boarding school na day scholars mawithiluloko maito ni makwendesia. Ila sinene iwanza seothaukia kundu kwa ukoma na kiwu kitathela na mwaki wa stima. We musiai osa ibuso wete mwana waku Lumina International Schools na waete siana ile wenengwa discount ya 5% na hindi waete siana itatu wenengwa discount ya 10%. Lilikana musiai webe ya mwana bisi mwana enengwa mabuku mitiani ngina ilasi ya kompyuta maleu onde kwambia kwacha leu asa mwanza na iya weyo obisi ni osu musiai waiba. Lilikana boarding ya Mbeya kuma grade 4 mpaka grade 9 nena na Lumina International Schools kwisila 0700786355 yani noti mwanza noti mwanza nana thandatu itatu itano itano kana kwisila 0756646164 kana ulike website ni yitu ilani info@luminainternationalschools.ke. Lumina International Schools, igniting potential, inspiring future possibilities. Kisese cha Mutongoi FM na Mutongoi TV nikiende kukwaililia withukesia na usiaisia waku ethi wawe na woni wende kethio kana maunyungu nyesio yulu wa ilungu situ tukoni esimu kwesila noti mwonza kenda ile itano itatu kana ututumie utumani mukube kwa ile itatu kenda imwe itano ingi no ututumie utumani kwesila email complaints@mutongoifm.co.ke kana md@mutongoifm.co.ke kana utambuke maubisine maitu alame mwakoni wa Sartaj musiene wa Masaku ngoloba ya thandatu kimanithia kieni kuondwa kuatia miao na miamulo ya Communications Authority of Kenya. Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Mukamba ni wese uimane udhui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nizo kliniki cha ndawa cia miti kila kitongo etie kwa witi mwithianu na wanda wasiki ukunikili wa science netuita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kekonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Koma na Herbal Dr. Mwithia kila chuma bawikala wakwa mbelele matukuna na mwi wakatano tuikabati kwa kanal ndo kuthengene na ATM ya Equity kungethane sana seja kuthilopi wakele matukuna kenda tuitala kuthengene na Flavors Restaurant katika tuwa Total Petrol Station na Isma Supermarket wakarato matuku miongwele tuima 2 stage kwa kinatoa Sako Booking Office kuthengene na Matuma Supermarket wakana matuku miongwele na yemotu ikitui Red Car Mall itina wa Intel Bookshop kunda kindu stage ya Probox ya mbitine kungethane siya na Chamatu Hotel wakatano matuku miongwele na eletu Masako Complex Inn kuthengiane na Automat Supermarket kuthengiane na Bata na wathandatu matuku miongole na tatu mulolongo 3D's Hotel ground floor kuthengiane na Automat Supermarket kwa flyover ya Yellow. Kwa maobombe ange tuthoke mobizine maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote Kitui, Kibwezi na Emali kana utukunie simu kwesela noti muonza ile imwe noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututumia SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imwe noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Basa isa mwendani tuwasiokethia na nina udhocha tusonge na mbe.
Minister Muvyani Waindo na nima kauntini ya Kitui Dr. Stephen Mbaya Kimwele ni wakule nendika vindani katolekele ivinda ya siasa kwithiwa na mugo na kwithukisia atongoi onthe bateko vathula na kwikuwa atongoi ala matona kumathukuma ane na itina wake kalona ene nthi makilioni mbunge cha mwingi ya kati kukonia siasa cia mwaka twathi musi kwake kisioni cha thitha. Mbaya ni wakulia amuika kweka kutumika na eni atongoi kulua nduthi na kuvalania mugo wa ene nthi aima kulia ingi kuende ya kuosa ivande kumutuika mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka aiwetakana Kalonzo no kwenda atongoi makuungamana kenzi kayoni sia kukitia usumbe usakwanini twathi osea kimanzi na mauvo aine na itina wakikalo na enenzi makilioni cha mwingi kati muzi kwake kizioni cha thitha kunena ni ziazia zazio za kwani munene ukite. Mbaya ni wathuthia enenzi kwithukizia kila mutongoi uteno bathukanu wa ciama cia kiuteti na kwiguwa atongoi ala matonya umathukuma kuu nendo mukulia andu mingi magomo kwiti vile za MCA, MP, Senator, Women Rep, Governor. Tafadhali tuithukizia andu monze ona mundu ni kiama kiwa niki nundu na kuithukizia mundu zukana kelo kuteve na kiutethi tuithukizia idea tuithukizia agenda ya nduma ala makwenda ivila nundu azunisa na zitu na atongo mitu banga makuma kuanza tumethukizia ele mundu na kinyo utevya umanyozi na maana oyovo. Mbaya aikulia amuika kwebetangana na kutumikania ateti kubalania mugo wa enenzi na bandu vake kwikonia na ziaza cia mugo nendo na amuika na youth, Gen Zs and young people. Let us be tolerant, tolerative. Let's tolerate. Let's be tolerant. Let's tolerate different views. Tweka tumeke kwete kau tafadhali ngumukulia aithilave mundu mwanasiasa kukukwiva uthi wetu nduwe kawete kau kyathi ni kiene tafadhali ndukeko nundu kukiututetheja tafadhali twenda siasa sina muo sitena gunism kana ithi nitwethukizia anasiasa na ithila andu nima sakwa mutongo kulingana na maoni make ti kulingana na kau kana kya avindani kau. Mbaya aiweta kana yu mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka no kwenda atongoi aingi makuungama itina wake kithitoni cha kukitia usumbi aimenda amwika kuyandikiria kwa wingi takuni makura. Kalonzo noende na kuita kiwila kia usumbi na Kenya yonze na Mbaya mukamba itina wa Kalonzo wa Musyoka na nyendina uyangwazi nunye ni waziri na waziri ni political appointee wa governor nito kwenda mundu abika kweyulu mundu tonyo tetea Mbaya mukamba na kutetea kiama kia Wiper heko ya katika Senate na ve mundu ngutonya undusu wanu ato mwana konga metewa Dr. Stephen Mbaya Kimwele. Utena minister ni mani wathuthia aimi kusobya ngetha ila maende kukwata kuma miundani na kuthozia mengwatanio ta ikundi kana kwibetangana na kuthozia ngetha cio kwanzia itemba ilu ningwa mwe muno nundu aimi ma Kitui itina wambua yonesa Kitui kionze kilangali nge andu ni mende nokera ivinda yi nendona na aimi meitu kana uyu ni kumela metwa mabroka na makateli metho andengo silingi miongo monza ange miongo nyanya ange miongo kenda na moka kwa wingi nundu mesindengo ni bingi evile ndo na thina uvinye mwingi tafadhali tukapothia utandengo nundu itina wa wiki mwiyumwe mele dengo zini kuthi uno ngirivoti ya vilingwa movo kumathitha kiliombunge ni cha mwingi katika undine ya Kitui osea kimanzi. Munyuki watakana ila ile kosea muika itengwa tanuni malika mathinani kivathukanyo vainenganengelkanyo na kutumia ndawa cia kumila kendo lake kumilita muika isioni mbingi watakana vevata vethwa na mesilia makweta muika vamwe na kumamanthe undu wa kwika kana kumakwatanya twasisi andu ala mela matewe ane kwisaidia sana sana muika nesi alika emalika maundu ni matema seo ungei drug abuse na maundu maingi matema seo muno matonana ngasiana situ kwau
andu mena bandu makwatie onetha no kusava andu leu kututo ku hospitali kwisaithia kila mundu ni engaged na the mind is very busy and ona kwa nange kona tayutendete binda siasa andu asima siasa niwe saithia emendo tumia idle mind na siana ila sile mana umundu engaged no sio muno na kindu chuka through such opportunity vaya ndikithia vatwangwatanio katikati wa ene yenda kivathukanyo mevo makimbene na serikali kana tungu innovation cia ndwani withana ni matumia utuika ula menavo na maundu kivathukanyo gusovya manya ya muika ni tono kulia serikali na other private sectors nundu kindu kini kietie employment opportunities kwa anake ma muika ona atui na the entire community ya baisinga ukesaidia at least and we create employment opportunities nditona that encourage the government private sectors ona mama ka create kindu take wesaidia kila mundu na ana kala mile mana ni makwata ndo akwika otoi matamu kana mukululumela sema wela mama kwata vatekulela kana kutula ngo kana kutethese kumina mathina mamu wa mawela wende na kumbela nthia Kenya na kwikitha kana one wa muika no thoe wa kwaila kwanza kivathukanyo muika nemea kuma skulu take ya biti kuma mundu wa skulu natakwata opportunity cia kuthukuma kisione kana kuthukuma private sector taithi tikeki ya biti ukesaithia ona ku mundu waandikwa vuvuwe wa kwekwatwa na ndulumelia kilo kwete nundu kuonza mawe amena thina na mbonge taithi cia kimwene cia vungwa we wesaithia ni laisi muno mundu ku maintain nundu wa thukuma nesa na uma kuonza kuina mawe kwao no sio mundu bala wakwata mwana akalulumelia na imana nebo na nebo kumakangundo kaundini ya Masaku nyene Toboni Mutesia Samuel ne tuikwitia wekio nundu wo bitukano wa wasia 90 mavoso mekonete Richard Monyoki mwa wa maofisa ikundini ya ngosia wendo kuthuthia tongo ikwendea kumanda nzia cia kuongela mawia kwi amuika kwithiwanthi ya Kenya yikumbelito ni maumo maingi kumana nangwa kwambata kwa ngalama ya mikalile anene ila evikite kikaloni ta mboka yemwanya na ene yandange kumanda usungio wa kutua yulua mathina mamuika kisioni cha Kangundo ayenda serikali ya Kenya kuikithia ndina vathula amuika na kumanenga mwanya wa kwiyelesia yulua nzia cia kwailia uniwo otondo mundu aboni Mutesia watumbanisia amauvo nende tuisonga nambeni kana mutaalamu wa mundu mawiti na kutungiani ya mituo kisesene cha The Good Shepherd Treatment and Rehabilitation Center musine wa Makindu kauntini ya Makueni Dominic Mutinda ni wakulia kavindani kanthi ya Kenya ya kwatiania na nthio nthe kulilikana muthenya wa kana kamwana ene yanda kivathukanio na sei atongoi maikanisa mekonie walanioni wa kuea kuimia na kuonia siana mwolo tola wailite vateku vathula niwaweta nivethitwe na yanya na kulekelelia kana kaka mwana kana kaka visi kindu kilo kuweta takitumite aingimo malulu tika mituone undumwe na kulikanthini wotume wanda wasia kumila otondo mulei mulingi okutuelesia but if yenyewe ainene kiseseni kicha The Good Shepherd Treatment and Rehabilitation Center Dominic Mutindo lana mutaalamu mondo mametu na kutungia ndo lamethe wana uwa kulika utumini wanda wasia kumila no weta mathina makaoloka kethwa kila mwene kiando konyetu akaongama nane yake weta maudhuluko ni kiotho kinene chaki pani tukwata imwana sina full of pain susu ito ni wondi ni angosio itukwata imwana itelekeze to imwana reject ito ni community itukwata imwana sina depression nitukuka tukakwata imwana katika family itatona ku accept hiyo imwana socially stigmatized itete kila nundu mala maingi mundu muka amina kutwika kana ni wa pesi ndo sia penisi ya rep kana sia ndo sia muthembosu community ni likelana ni nena na mundu muka no nena lakini malamiana wiwi teka mwana kayukila kakase nikana sodomaiziwe nikanekiwe na ikanekiwe keke ndo sia muthembosu nundu tutichite imwana situ nikana kuweta sindu imwe no thuku ila ithete itutukilite na tukasya kana itwalite kwendea na ku-encourage kimwana ki nundu at the end of the day sindu isi sionthe kimwana ichenda kinacio thina wacho in the weekend kimwe drugs nela kimwana chalika katika drugs niko tukaithiana na choba kimwana chu kilichalusie hope na maisha kitena meaning ya life yake cho kwambisiengi zero palabe kimwana ki inda yewe ya muito kwa utu ise community tuende mwana sito
tusiye bakube tusiye thukisi tuona sithi na itu icorrectie. Dominic ongea enda ndela makwata uti na kutungiwa metuo yo kwithwa mayoso na mokoli na kuona lilo molo tolawa ilete nthini wando ila maumite metikilikata mundu utona ukila akenda leader katika community, mundu utona ukila akatwana akenda na musi wake, mundu utona ukila ona akatwika no ongame ona katika community yake no ende na mundu imana mundu usuni wotu enda twende na kusembanya nake etha mundu kithaki mwana chaku ni chakilikile katika drugs, maybe kijaribu kuisekana no kikop na life, maybe kijaribu kuisekana no kimina na stress, maybe no in the China low self esteem nicho kitumikila chalikile into drugs nitwali to make ya sure kana nicho akiete wa katika treatment center nitwakiita na twamina kukiita cha mino seova na itu musetu ikete kila okwangu tabye au mene ngumbao na ngumbao ino situika ngumbao na kumesia wo itwika ngumbao na kwenda kila saa motivate yetu umunthe one na oke enena kavina ne kawendri motola na motavanya kitone kini wathingilila vata wa kanisa kulungana kutongia ni ya moika na kuonya molo tola walete kuyana na maandiko kana ka kebese kasubiwe na kesia iswe kendo ka kebese na munuka inde muno ka kebese kasia iswe keka nini keka nene kasubiwe ona atwana asubiwe na kuela we kuseo makanisa ne maitu tuona mundu onyusa tweka mukuniyetheka na twekota ona kutamanya twiweta sindu sio tumatungie na wendo nikenda andu wao bibilia kwasya tumaete kwa muyai na wendo munene nikenda metha na we kwatyo na kubonakana nyeta mundu ume despite future ya past yakwa nina ununge musio nina op ya uni kana no nitwane naye munywa abangi no nitwane naye mundu muthuku no nitwane no nike mundu masio na no nike siana nzio na uni wakwa uketha we musio. Mutongo TV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni yenetwa Mulei Molingem. Nikalivo Mutongoi mathaone tambelelie ba kauntini ya Masaku vala serikali ya kaunti ya Masaku kuisila muvyani wa mathau ye mustalini wa mbe kuea na kuemea inengo sia amwika edena kavindani kala ukomanie na mashabik matimu wa Gor Mahia uvongeni wa Masaku. Director wa mathau kauntini ya Masaku Onesmus Ituo nuwetie kana governor wa Vinyandete mustalini wa mbe kuikithia kana inengo sia amwika na mono maunduni ma mathau ni siaimewa undu violate ongi. Onesmus numbrile kana governor wa Vinyandete ethi wa ithukuma kwa vakuve na mashabik asuku ikithia kana ni waende ya kumakwa tamba unzika yone sio sia kukilia ushabiki wa idhau ya muvila wa Mau kauntini ya Masaku ukavindani kau na keituo nuwete kana mathau ma kikombe cha governor wa Vinya Cup mwakani methi wa maili kanthini wa edition ya kana valoka thi ya mathau asu kwa kukili nengo sia amwika kauntini ya Masaku aiweta amoma amwika kuma ukambani tamaliki tendini wa ilavu nene vanthi ya Kenya kumana na mathau asu ma wa Vinya Cup kindu kila kithito kitethesia amwika asu kwiyukilia mikaleleni yo na mambo huko ni nani? Mambo ya Machakos ni nani? Kwa hivyo tafadhali tukue tu watu wako na stand. Hao mnasikia wanapiga simu mkiniangalia mimi nakaa mkamba kweli? Sasa imekwa